از قد باور نکن بشه من جگالت سر بکنی جنگیزه چقدر بیجی بیجه او جاره که کلیه سری خواه قد فکره خواه نبگی هفتهش نه تنه فکرامون بابی هفته هینی ببینم که اتوبوس حسن کدام واو ما از عجز بندو وانت تقلب برا بچه تاخذ دمه مرحبا مرحبا شواني يا ولا مرق قهوه ما بشاي بخور ونجيبوا المناطق هذه تشوى مش مشكله كلام كان برا ونون يروح شاي بقول شاي كيسي منه برا شباب يجيبون اطنا من وهاتم باهر بس ما محيل يا ما هو بيجي جونا خواص خوش واي ايرو دي ساعت من برا نه نه وره يهزر بشنو جي وقتك تشوف ما قد دنك تنبس قي وقت تيجي بوي هوالتي نماي نه از بواردکم کارایو دکان جگرجیو دوی کلک جیبو وی نه راسته وره يعني راسه تشتكي وري يعني ونيت شو مرا چای بیدیم که ها به چه کاری ته باش دیچه ته استانبول هست کر هره همو تشتان جی مرا ببیجیم ايه باشا لجارن جلوي ورطامي دركه و بينا خو بك باشا يعني او قالك كيف مش بويتار جبالكو كارت النبت ورا خراب در بازم راست بیجیم یا جیانو داره چوای جگرجی پر قزشت که هر حال توش دولمنده که لوی داری تین حساندن هی نا هوانا ناخذم سروان تشتان باقم شخواز خوشم رو نشتن تاني چای خوب بخون باشه ورمک هستم ورمک ده دی مرا پاسه کسی استانبول بگه ميزل يو ناخذم سروان باقفن شو يا حسن نا يا تشتك نبيه تاني 1% خويا احمق من عجز نكم بس توش مرا عمق بیجی يا هون تتش نزانه از ناخذم نها باقم ادي رابم هذه خاطري قولي تشا خوبك حسن يا من برده حسن شو يا استبريمه يا قصير من بابا حسن دقيقة سكنة من برد آزاد حسن ما توني كاري بابالي خود چای تيجي بخوي چه بويه هر تشغل خواستن اون پیک نهاد كلام كان بيتش المال عم عملوا له شكولا باخبه يعني هر تش گردی تنو من بری در نکد هر تش گلک بو ها بو ورگیجی گلک بو آلی کی دنجه جریان کیره آف تف بو ها بو من گوت از جوخار دکانه کی جگرجی وکم و دکاری بیم وی ریجی بخم لباله داویه سیمه هی من توپ آبید شو سيما عند حسن تا چماش كثيرا نگو هر من فکرین کاری من باش ببه لچقاس شو خرابتر بو جبو بی چند کسی را مکتوب جی نشاندیمه نخواست بوم تو کسی نحس یا که از کتمه وی درمه تایبتی جی باوه من جبوي سركتنا تا مالبات تا پرا دابون تا نور حسن اره سرده جی گله که هیویا وان بمره بو جوارا چه بجم نزانم تو توش نمایی نکارم درکه بم ری وان جی بس تیر بوم هوا جبونو خارنی گلک سپاست کم حسن تا نخور نه بس كلام گلک سپاست کم ازي چای چکم باشه حسن كينغا تو مال بگری بريمه باشه از ایوان بگرم اینها هنه کاری من باشه هنه لبالي تشبكي تو مجبوري بگری باوان لبالي تو تكاريان الغراب ساكن لبالي في حالي تشتك چاره سر نابه بريم حسن زانه او چیه؟ بازنین دیامنه جوانا روژه دستنگی دا بوجمن برکو از بشم استنبوله باشه و حتی دست من ده تو فراتنا و اینا فکری نبر زیده پرجی ناکه حسن بریم از بین وانا قد نفروشه تو دکاری وانا جار دی بدی مالباتا خود کارش خورش ایشی پیدا بکی بش جارجی دکاری آوانس چی بود
zalim. Yani ev havali te navat takım da çubiya Hamid zanı ne? Her zaman. Yani Galatasaray jboy bike uvafak pasi takıma gidin ra gerek pere daye. Tabii ki. Lebeli maça beri bin ketibu ha. Bulayı. Yani tidî saat ve jî sedî set garantiye. Her. Ama peşten gerek paran bidivana. Her hal ez dikarim peyda bikim. Yeter sen Galatasaray dağıtayım. Hasan, rahat be, garantiye. Ne var oğlan? Wî maç garantiya birê min hebûn ez jî diristî bûm. Spaştık mı oğlan? Ey set kadi datinum. Daviya bir maçı ez dikarim bazını diya xwe jî bigirim. û pere ku mabetê xwe girtî me ez dikarim wana jî bidim. Ji azad re bêje Hesen diçe gund. Hatır ete. Oğul be birê min ser çawa ser sera. Canım çıkasın ezin bu ya. Vay maşallah. Bakılmadım öyle. Hasan خيرات نوري باش بتشوي يلا عسل. ولا وندو ولا وندو ولا Hasan çavayı başı لاوی من لبیجه İstanbul çavaya karete çavaya لبیجه Başa baba başa. Keko İstanbul'u gündeme gelek cudaya. Çava jmera beje gor televizyona medit akası hoşa. Burus kari sarat paşıcı beja. Hasan tu çen roja bimini. Nizarim dibek çend hafta li vira bimînim. Ya dükkanı İstanbul'da tu kari avkasa bir xwedê bêlî. Tu şuna be ya, tu şuna be. Şirîkî min ev xwedê derkeve. Çe bu baba? Ya baba pir xirab ye ya. Pere çema bebe çıkasça zayıf buya. Salat çêjê boyê me pir zehmet bû. Tabi gayne te. Maaşlê davicê tenê heqê zor derxist. Günah. Dibe ez dikarim ser û mesele ji we re alî kar bibim. Şükür ji Xwedê re dûkanım baş dişxile. He gelek hoş bebe. Erê pere min bayekî heye. Nîzik ez pere xwe bigirim û ji bo hewceyê malê wê qerj bikin. Gelek başa. Çünkü ev pere ku tu cime den girtîn. Niha gelek cimara lazım bû. Erê ez ê bidim tiştek nabe. Hasan vere em hinki bimeşim. Baba zero nada xwe. Hin ez nemirime. Vere kurayım vere. Erê baba vay ez tê. Vay gide İstanbul'e. Yor Buhistina min karete geleki baştıça. Erê rast e babo. Dixwante min baş dişxile. Wekî me berê hêvî kir eyn wîsayê. Gelek başı lavni. Gelek başı. Ve ahir me dibini. Jiyanê min hemû doğan ra derbas bû. Zanim. Lê belê kurê min. Tu ji wî axê ve wî alê jî çûyî. Bi te re gelekî serfiraz dibî. Hadi hakkı
دفعت جنگز تو نه هلو کی سرنا قاعد يا حسن لا تو نه خلاص سكتنا نه 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 جبران سر کارفای از یکی تلفن بکن اي بله جنگز ازم حسن چی بو بحثا ما چی دکمس راسته از حیش بومه پره خود تم سر بی ماچی من خش کرد تو بیا باش سانی هیوی من ببینه کری دای بو حسن تو بحث چه دکی بس تنی سر کاری خود مخفیم چه کاره سر ماچا تو بعض لیستی نه از تلفن دیگه پاشی دو ببینن حسن اف چیه تو پرمه دا سر بی ماچی چه؟ نه تشتی گور تو نه تشاش بگه که تو جیمونا بحثی پره کی کرد که پره تگو از پره و بدن از دارم تو درد گوت محمد چی بویه؟ تو دین بی؟ اجوی مرات دکم از درم که حسن پرمه تو دا سر فوتبولی حسن راسته قد نرسته تو میجی خود رقصتیه تو جی باوره درو بيجي غير وان درو تجنن براسي لو قد تجي بجا بشرف از وین عقی قبول نکم بچکتیا من حتی نه تو محز نکر جبر از اوقات باشتر بم تو چاودنگی مکر احماكي نكا بابا تبرات مشترى نقول امي براوي حمله كوم كر ندوي نكر سركبي تو نزانه بحثا چه دکی اته تو جمون نکریمه مشترى نقول تجي بك من حسب بي قالك ترى تجار باور نكر يا ابو وقت مرخصا تو مکتب جو خلاص نکری کی دو قاضی مکتب به محمد بسکنه حسن امن لاو امن بیجه افتیشت راسته چه توی باور دکی وقت بر همی گز دیشش بنت تعدیل کی مادام مسا وای از رادچم حسن بسکنه بابو چيبو بابو چيبو حسن تو باور تشكر تو برا تبدا خا مالبتي ما رزكر tamam وانا تاسو چی من ها قد خمام من دانينن جور بيتو على خضر بنتونه لكن تو بتشي قالك بيتي نيفرا جالك يتن تو وري برا صدق ما استبوخجم ککو نچه ورا باو روني كان بروس علاج باو بينا شوف برا خد برا تيابو شو انا شويه لو بازرين ديامن بو زادي هر تشتغل من نكريبو ام چی من ماتیر ایا کتا اجبم حسن حسن ما تبغى طريقة لا لا مسلم حسين كيزو التكليف بيد استوى نو غلط شي نخير بو بيغني واي كاس لا كان دوست تيقنش تو اوجي برا كارانتي دابو حسن وی سری خاطی که برات مری پر پیتنگه يا تشتاق سريع ناتي بيتشم خلاص كم يا ما كارانتي كل شيء كارانتي سر بيك هز شبكه شو تسوي هذا شو غاز يا تو بحث شو بازر يوم ترى يا هذا شو غاز شو زهري فهمني حسن برچینی بلیمه ما هو صعب دلي من ناتشه خوانه یا کارم اشتراک چه شو خرا راكب چخواست کنه یا
baş Hasan. Çava ilo baştır bu inki. Ne okat? Gerek ajbana şer neçma servi mervi. Okat ne baş bu? Tışla be. Devarem taşlı mı Hasan? Ev kitaba çiye te dukhini? İncil. İnci? Tede peratü ne ya? Çava. Ama çeda vereyim mi? Vakta tül İstanbul'e jiyan hamı da gerek tişte başçı bu. Az xwazim van tiştaş tarajı bejim. Vay lo. Havalamı buya gavur. Ne hazmana gavur eki razem ben. Bisekine ev kitap jiyana kenu da peşiyamın. Az xwazim van tişte baş tarajı bejim. Na. Bırak mı ya? Vay ez şimdi para kare ki giderim. Kame taş naxwariye. Ez eve tiştek bakın. Rojbaş. Ez eve ridi severim. Kaya koştu berazır ben. Tu zanî. Hasan xêratî. Roja te çawa derbas bû? Te kaş xweratî? Na. Wana kinin? Ev çi dengin? Bana civiyên me yê malê ne. Xwazî kerem ke. Belê tu serbestî. û dê din de tu karî Na tişnabe. Ez ê tevlî we bibin. Nek vaxtê xwe jî derbas bibin. Tu Hasan. Serbest ol. Çıqas ahmaqın ha? Wana çıqas peredistinin ji bona beşdarî vira bibin. Ev çawa nimece ki tevlî gîtar û çalgî çê dikin. Telebîqê ez hatime konsera ciwan heco ya? Kardeşler şimdi hep birlikte dua kollarınızı alalım. Rabbin önüne getirelim. Ben de sınavlar için dua etmenizi istiyorum. Sadece benim için değil aslında. Buradaki bütün öğrenciler Çawa için. bu azaz dua ciwana etmenizi tevlî bûye. Acayip. Merojin bahev rûmiştînin. Rezîl û rûsvan wana ya. Rast e. Hristiyanan tev zînakar, tev jî bênamusın ya. Benim için değil. Arkadaşım Hasan için. Ne? Benim için? Yani mahsuru yoksa. Yok canım mahsuru yok yani. Arkadaşım Hasan uzun zamandır iş arıyor. Babası gerçekten çok hasta. Onun için dua ederse gerçekten çok sevinirim. İman ediyorum Rab İsa babasına ve onun hayatında etkin olacaktır kesinlikle. Amin. Uman kardeşler şimdi Hasan arkadaşımız için dua edelim. Rabbimiz bu akşam için sana teşekkür ediyoruz. Bu birliktelik ve bu beraberlik için. Hasan kardeşimizi senin önüne getiriyoruz ve onun babasının hastalığı için Rab. Sen gerçekten o çarmıhta bizlerin hastalıkları için öldün Tanrım. Lütfen Rab sen onun babasına da şifanı göster. Ve Rab gerçekten onun iş sorunu içinde biz senin önündeyiz. Rab sen onun gerçekten karnını doyurabileceği bir ekmek kapısı yarat diye dua etmek istiyorum Tanrım sana. İsa Mesih'in yüce ve kutsal ismiyle. Amin. Amin. Hasan kardeş kendine çok iyi bak. Tamam görüşürüz. Azat abi İyi akşamlar. hoşça kal. Sana uğradım. Teşekkür ederiz. Azat, hemû kes ji bo min dua kiriye ya. Hasan keme tu aciz kirmin mi? Na, rastî ez gerek spas dikim. Dilê te Merhaba gerek Keki baqî Hasan.
Merhaba. Navamı Serhat'e. Serçava keki Serhat. Dükkanı apı min haye. Ev hasımkere ki başı. Hake tu buxazi. Em behavre herin cem apı min. Dikare jitere kare ki bibine. Ere, ne yapı vezi her karı bir ceribine. İnşallah jibir peyver. Karı bir serpiye bu sekin. Hevi dikim ez ji xwe karê ki bibînim. Buna tu karekî bînî ez ê ji te dua bike. Xwedê bike. Tu wî hevalên xwe çawa nasî hebûn? Tenê ez merak dikim. Ev gawra. Min biborîne ya. Me henek kir. Tiştek nabe. Rastî vekolînên me çend sal berê dest pê kiribû. Hilmê İsa Mesîh roj di vê da min temaşe kiribû. Her halde te ji dîtiye. Lê belê ez pir tê sîra wî da me. Sala çûyî rojnameyek da îlanek wisa hebû. Tu dixwazî İncîl bixwînî. Min jî ji xwe ra yek xwest. Çi qas min xwend, serê min da gelek pirsan çêbû. Paşê jî rastî ez ketime lêkolîneke pir girîng. Herêma me da çi qas dêr hebûn ez tevahîya wan geriyam. Dêrekî li Mêrdînê hebû. Tu çûyî li wê derê? Erê, paşê jî min bihîst vê derê dêreke nû ava bûye. Ez çûm ra jî li wêr her tim ser evîna İsa Mesîh da axivîn. Çi qas çû me hevdû baş nas kir. Paşê jî em bûn dostê hev. Piştre jî ez beşdarî derê û civînên malan bûm. Taybetî jî evîna wan bê qeyd û bê şert bû. Ez gelek mam heydî. Lê belê tu zanî rojek ez gelek nexweş ketim. Nikaribûm ji ciyê xwe rabim herim derê. Ew qas nexweş bûm nehat bîra min jî. Lê belê hevalê me hesiyan ez nehatime mereq kirin hatim ba min. Ji bona qencbûna min ser navê İsa Mesîh dua kirin. Vêja roja paştir ez gelekî qenc bûm. Rast dibêjî. Tu qenc bûyî. Erê ser de jî xemê min tev ji min dûr ketiye. Wî çaxê ez bûm bawermendiya İsa Mesîh. Îro jî ez vira me. Lê pere nadin. Kîjan pere? Yani pere belav nakin. Nava pelên İncilê de tu pere nedîtiye. Hem jî gelek behsên xezinên Ermeniyan dikin. Tu wana nedîtiye. Hesen ez niha bawermendiya İsa Mesîhim. Lê belê min tu kesî pere negirtîme. Behsa xezinê jî tev çîrok e. Degam pere nestin ji bona çi dimin Xristiyan? Menfaet meriv derek de nebe meriv naçevrewa. Ma tu nizanî Amerîka û İsraîl tev dixwazin rojhaleta navîn bixin bin destê xwe. Ji bona vî ev tiştan derxistînin. Nalo tiştê wisa tune ye. Hesen, komarekî an jî siyaset e tu eleqa me tune ye. Em tenê bawer dikin alîkariya İsa Mesîh em gunhê xwe paqij dibin. Yani hûn her hefte naçin berpapazê ji bo gunehê xwe derbixin. Na, navbêna Xwedê û însana da yek wekîlek pîroz heye. Ew jî İsa Mesîh e. İsa Mesîh tenê dikare gunhê me biborîne. Yani hûn dibêjin Hezretî İsa Kurê Xwedê ye? Bi rastî hûn dibêjin sê heb Xwedê jî heye. û Hezretî Meryem re jî hûn nimêj dikin. Ne rast e? Qet ne rast e. Em tenê Xwedê re nimêj dikin. û ew jî yek Xwedê ye, ne sê min. Xwedê alîkariya peyvên xwe a zindî û rehê pîroz ji me re xwe da naskirin. Ew peyvên wî a zindî İsa Mesîh e. Meryem jî jinekî baş bû û gihîşt bû merhameta Xwedê. Alo. Alo. Yekî. Lê tev duayên we de behsa xweşkirina İsa Mesîh, mirina wî û ji mirinê rabûna wî min bihîst. Rastî ew miriye? Rast e, çimkî dîrokê de ev tişt heye. Bi xwe gunehên me xistiye û stûyên xwe û dewsa me da çû mirinê. Vana tev İncilê da nivîsiye. Lê em ê çawa bawerê xwe İncil bînin? Hemû kes zanin İncil xirab bûye. Xirab bûye, peyvên Xwedê a pîroz. Qet xirab dibe. Kî dikare? Yani bi destê însanan çaxa berê. Wer dibêje? Ma meriv ji Xwedê jî hatîr dibe. Ji vî giringî jî Xwedê tu car van tiştan re evê misade bike. Ma Xwedê ew qas bêçare ye da ku nikaribe kîtêba xwe biparêze. Vêca li ba me bi hezaran İncilê kevnene. Xirabbûyîna İncilê jî qet îspatê wan jî tune ye. Bi rastî tu vî yekşemê werem herin derê bi pirsên xwe dikarî ji wan re jî bêjî. Biz hep suçluyuz. Biz hep günahlıyız. Çünkü Tanrı'ya itaatsizlik etti bizim atalarımız. Ve atamız Adem'in suçundan dolayı bütün onun soyu günaha battı. Ama Adem'in soyuyla günaha batan
bu halimiz İsa Mesih'in وەکی گوتنی ئازاد وی مەرج وەکی من گوندەمەزم بووە itaati yüzünden زاتی وانە ژی وەکی من ئینسانن لێ چاوە مەرگی بستمان وەرە دنیایە o günahımızın و içerisinde داوەژی بێ بە ölü خریستیان olarak kalmadı. Yani بەرتشانە دەبە günah nasıl Adem'in aracılığıyla yeryüzüne ölüm getirdiyse ama İsa Mesih'in bir söz dinlemesi yüzünden de yeryüzüne yaşam ماڵباتێ وان جوانە چاوە دەنێرن وی مەرگ چ دەبێژی چاوا گوناهی حەزرەتی ئادەم مەتەوای دیکەی گوناهکار و مرنە حەزرەتی ئیسا ژی مە گوناهی خلاص دکی çarmıhından başka hiçbir yerde hiçbir şekilde kurtuluş olmadığını görebiliyoruz. Bu Tanrı'nın öğretisinde net ve baristir. Tek bir kurtuluş yolu vardır. Ve bütün peygamberlerin yazılarında حسن از برود بروسکێن از نکارم زیده بخوابم که محمد نایلم تا بگرم چ بوو؟ که رفش بابو قد نباشه لازمه تو بگری بابو ببینه بروس تو زانی از دکارم بگرم کن دستونده کێکی محەممەد نەبیست زانم به بابو زانم گەڵ ez verim بوو کێکی محەممەد بوو هاڵێ بروس هاڵێ اشتکتنه که محمد Ahmet Bey, benim adım Hasan. Azat sizinle konuşabileceğimi söylemiştim. Müsait misiniz? Tabii buyurun görüşelim. Nasıl yardımcı olabilirim? Verdiğiniz vaazı dinledim. Yani dediğinize göre İsa Mesih günahlarımızı ortadan kaldırmak için geldi değil mi? Hı. Ama bu nasıl olabilir ki? Yani 2000 sene önce yaşamış bir adamın ölümü beni neden bu kadar etkiletsin ki? Hı. Şimdi nitekim bak Adem'in nasıl ki tek bir günahı insanlığı ölüme batırdıysa aynı şekilde İsa Mesih'in de tek bir eylemi yani o çarmıhta akıtmış olduğu kanı sayesinde bütün insanlara sonsuz yaşam verdi. Azat da bana benzer şeylerden anlatıyordu. Yani İsa Mesih'in sevgisinden. Bundan çok bahsediyordu. Aslında yüreğime dokunuyor ama yani yine de inanmak çok zor. Bak Hasan yani Azat'ın ya da benim sana söyleyeceğimiz herhangi bir şey seni inandıramaz ki. Sadece Allah gerçeği gösterebiliyor. İncil'i kendin için okuman lazım. Ve bırak Rab kendini sana göstersin. Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Günahın ücreti ölümdür. Hakkı günah memre ne? Tiştek ver çe dibe. Gel brasti hamu kes sedemi günah xo. Mirne hak kiriye. Ere jber ku em gunahkarin em dimirin. Dumahiya ayet mize. Diyariya Xwedê jî Xudanê me Mesih İsa da jiyaneke ebedî etmiş. Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü. Vek vittev beri goti bu. Rasti tani İsa Mesih nabera Xwedî o insanan da dikari vekiltî bike. Rast e. Yani alikariya mirina wî ser xaçê em günahê xwe ve xilas dibin. Ne var? Rast e. Peygambera te va jî gelek caran gotibû İsa Mesih ji bo xelasiya insana were dünyayê. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı oğluyla bize seslenmiştir. Yani ev gotin ne ser cismaniye, tevci bir ruhaniye ve kuyakırına Xwedê. Rast e wisa ye. Wek gotina wî a zindiye. Wekî te jî İncilê de xwendibû İsa Mesih ne peygamberekî tenê ye. Zatî ew jî ser xwe gelek îdayê me zin dikir. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ne be istiye peygamber gibi Musa gotiye. Hesen Xwedê dixwaze em tenê İsa Mesih bawer bikin. û bi vî şeklî jiyaneke ebedî ji me re garantî kiriye. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın,
hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Yani hum bawermendin İsa Mesih li mala xwe de tengasî nakişînin. Her hal malbat wê ji were gerek teadayî jî dikin, ne var? Rasta em caran teadayî dibînin. Hinde caran jî hindek ji me malê xwe têne tavêtin. Hindek ji me jî çalakiyeke bêfermî nekirî jî bin çava têne girtinê. Dorê ma jiyana me de ew guhînê baş dibînin gelek ecmayî dimînin. Bu yüzden sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip adağını sun. Kardeşinle barış. Ez nikaram derkem ruyum wan. Jiber ku sedem ew qas pirsan bû me. Hesen ne aybe merv kun hêt xwe qebûl bike. Belê ew aybe merv kun hêt xwe diyar neke. Merv çi qas xwe nizim bike ber çavê Xwedê de ew qas rûmettir e. Lê belê ew min qebûl bikin. Dikarim ew biborîne. Dixwazê zêbtera werim Hesen. Tu bariya xwe bi Xwedê bîne. Keko, tu hatî? Xêr hatî? Hevalê min azad e. Kêkî mehmele difra. Na derve ye. Babo roj bi roj xiratir dibe. Edê vî halê çiqas bibînim nizanim. Babo, min biborîne. Ji bo ku miştere derev got. Te xapandim. Babo, min biborîne. Ez ne layıqîm kurî te jî bibe. Seni teşekkür ederim baba. Min biborîne. Çi dikarî bî miştere gönderin ha? Ê namus! Keko guhdarî min be, tu heqlê min biqeydî. Li ber ece hatime bî rewşî çareser bikin. Dîmara bak tabii ki. Baba şu kahrettin babını. He, işte bu bizim. Takım bunu. Karışına be. Babo. Babo. Allah beni çi bikin? Hesen müsaade bikî ji bavê te re em ê dua bikin. Dua? Çi? Kelema xwe müsaade bike ser navê İsa Mesîh em babo re dua bikin. İsa bihêze, nexweşiyê vê xirabtir jî İsa vê qenc bike. Hadi em dua bikin. Ya İsa'yê dilovan, ji kelema xwe bavê Hesen vê nexweşiyê raka. Destê xwe yê pîroz dêne ser wî, şîfayê bide, hîvyaş te dikem. Bi navê te yê pîroz dua dikem ya İsa. Amin. Ez sağım. Ez genç bum. Ez ne bileyim ben? Tu ne bileyim? Ez genç bum. من خونك دید خونه خدا از بری بوم و من پیچیان و خستن تابوته و لیز و bez من برگوری و برن نشکه و مری ویکی هات لسر وی ده جلیکی سپی هبو متف سکناندن دستی خو آویر تابوتی وکر از را کرم من چاوه ویره مذکر و جمن رگوت Ere çi go? جی مرنی رابون و جیان ازم گوتی بو Ev peyvan İsa Mesih İncil'den gotu bu. Evten çi mane? نزانم
Lebeli ez viya baş zanım ez kaçım. İşte o anda anladım ki İsa Mesih gerçekten ölüleri dirilten Rabbin ta kendisiydi. İşte şimdi hepinizin önünde bütün yüreğimle şunu açıklamak istiyorum. İsa Mesih benim günahlarımı çarmıhta bağışlatan Tanrı kuzusunun ta kendisiydi. İsa Mesih'in hılas kiriye, ediyez peyvi meşim.